te kgwedi fela bommonikana ba ya kua go ba le ba dipolaseng ka re ke bona ba swereng tšhalete wena o duletse go kgetha mebereko mo a o bereke dilo tša gago a di tsamaye gabotse ge ba fetša go gana bommonikana gore a ke rela ba bona ba rata tšhelete ba nyaka banna ba go bereka nna ba nkgana ka gore a ke bereke ke magaile se ko a bereke ngubani othe ungabereki wena ngubani othe ungasebenzi re a leboga re gabotse ga nkeke ba re gabotse ba gešo a re namele moroka a ke tle ka mo go wena ka mowe ke go le gausi o tamiše le balli ba rena ka mo o be o ba amogele semmušo prof a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke dumediše batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša ke a dumediša balli ba gabo rena go tšwa kgole le kgausu ke re dumelang ge ile baruti ba gabo rena mangaka setšo baporofeta dikereke ka go fapana re re thobela re a le dumediša magagešo le kae nna re gona le tšwa kae gae re le ga Tweefontein o le tšwa mo Tweefontein alright ke ba ga mang ke ba ga Masuku ke ba ga Masuku alright ba ga Masuku re le thuša ka gore le tlolla le kgono alright malome ka kapašo o tla lefa melao ya kgašo la tla la kgona go thušega ba ga Masuku ba bapalle yona malome ka kapa ya re a leboga moroka re a leboga ba gešo re le amogetše ka malana go lapitšeng tše kgolo ke gona ka motse gona ka fagele kwa ba re motse mremi motse ka kapa motse mama ke gona ka fa ke ngaka mremi ke nna ka kapa ke malefo ke Lucky Makua ka fale gomme ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha rena a sepela gabotse gore re se ke ra ba le tšhitišo melao ya ka mo bagešo difounu re kgopela re di beng silent ntwa mathomo sa bobedi ga re bitše maina a dingaka le baporofeta le dikereke mo moyeng ga re bitše batho ka maina ba e leng gore ga ba gona ge e le gore motho e no ba ke moagišana a rena e no ba gore moagišane wa rena jwale le jwale le jwale ge e ka ba re ile ra ya kae e no ba gore re ile ra ya koo jwale ntle le go senya sebaka nkoreng ke le bapalleng sengwenyana se ke moka ge le fetša re tlo tsena ra titsebiša ge re fetša go titsebiša ra tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši ka nnete re a leboga a botile ka no re tsebiša gore na ke lena mang wa ga mang le tšwa kae ke moka kgaetšedi ya ka dia jwalo kgaetšedi ya ka dia jwalo le koko ka fale a dia jwalo okay nna ke nna Tobias wa ga Masuku ke tšwa ke le Tweefontein ko go Manaleng ke tlile mo motse re na le bothata ba kgaetšedi wa rena e le go la se bona ka gae a thomile a tshwenya ke mahlo go jwalo le maoto le mmele ka moka dilo di go apala re tšwa sepetlele re tšwa kae go apala re ka lebola ka re thuša Mkhanyi lokhuluma wakwaMasuku sizela sizobawa isizo okay re a leboga kgaetšedi ya ka a ka ditsebiša fale ngimuphinto ba mthimuni ngimi ogulako zokubayirhelebha siyathokoza gogo nguSophie Msiza wadlawulale re a leboga ba gešo re mo lenanegong la pitšeng tše kgolo mo e leng gore ke tloga ke dumela kudu gore re a tseba gore na re tletšeng re tlo dira eng mathata a ga bolena a tseba ke lena jwale ke nako ya gore le no re fang ditaba tše go ya ka mokgwa le di tsebago ka gona le mathata ka gona mo a thomileng gona a hlotše keng
jwang re ya leboga Thobela. Mathata ka kwa gae ke kana ka re a thomile go tlhokofaleng ga mma go rena o re tlogetse ka mo lefaseng le ka 2007 ka di 29 tša July mo go tlhokofaleng ga yena mma go kry-agala gore dilo tše ntši ka kwa gae di thoma di fetoga se motswadi a saše a le gone ka kwa gae ntho e sa le diragala la mathomo tše go tlhokofatšeng ga mma ka mokgwa before re tlo mmoloka bo koko ba ke ba ntšea ba nkiša kwa le kwa re hlola gore go riagalang ke ba feletša le ka Friday ka Labohlano ba nse go kry-a ba re šetše ko bereka mma ka kwa mošareng. Fast forward ditaba go ya ko pele ke sa tlhoke ya le tswana ga ntši go ria gore ga ba le di kgokagokano ka gore šetše go ba kwa le dilo tše di bakiwang ka kwa gae šetše ba kry-a le bo ausi ba ka ba ria gore ba šetše re sa tlho re kwana ga botse ka kwa gae ba tšhela bo ausi ditao tše di se tšona ka kwa gae ba kry-a šetše di na le bo ausi ba rena a re sa kgona re tshwarana ga botse go ya gape pele okay ra di lokiša tše go ya kwa le kwa go apala bothata bo tlileng šetše go jwa šetše nako e ya šetše go tla le ditaba tša gore bjalo re ya mola le mola re hlola dilo šetše re bajwa le ausi wa rena o thomile go bajwa a kere go bajwa yena ke sebakanyana a bajwa but ba sampotše koko ba re mmafetše o tlhokofala ke ba tšea ausi wa rena ba na le 9 years if ke sena maka ba motšea ba dula le yena ka kwa ga Dlaolale go tše ba dula le yena ka kwa ba mo godiša ka kwa ntho engwe e le gona ka kwa gwa ria gore šetše a le ka kwa šetše a re swantse re mmone a tlo retela šetše a fela rawa busy a ke tlo kgona ke a maquteng bjalo koko re ke tshwanetse ke o tsentšha kae ke ka bane ke mokolota dikobo tota okay tšeo se ke nyako di-entertainer thata ke le abuta dilo tše se diragala šetše ka kry-a šetše ba tšhentšha le difane tše nna ke sa di tsebe gore šetše bana ba tšhentšwa bjang difane nna ke le gona abuti pata ke sa botšwe le yena kgaetšedi aka o sa la nyadišwa ke sa tsebe ke sa botšwe ke tseba ba nyadišetša gona ka kwa ga Dlaolale ka go yena koko se se diragetšeng gape go jwa le ngwana šetše a lwala ke gona ke mo ke be ke emelela ba re ngwana a sa hlwa bona mahlong ka ona ngwaga o feta ngwana be ga emile o itše go imatše ka sepetlela ka 8 months ba re ngwana o tlhokofetše ke fo botswa lehono ka moswana ke a latelela gore tlhokofetše ba re šetše ebile e le poloko ebile ngwana šetše ba mmolokile a ke kwa ba re ba mmolokile šetše ke kwa ba re awa šetše ke latelela tabo ebile ke di kwa šetše le morago jalo ba re koko mmolokile ka ngakong ka kamoreng go njwalo ra ke tša kgaetšedi aka ke re ke o malafiša ke sepela le yena ka beke nngwe ke re ke fetše o malafiša koko a founa a re ba re o tshwenya ke moya wa mma o nyaka o tiša moya wa mma ka gae ke gona ke thomile ka emeša ditsebe ka re gante mokgekolo bjala šetša re o nyaka o tliša moya wa mma ka gae o tliša bo le kae a o tshwere kae go diagalang ka thomjalo ka le nna ka kry ntho e ngja jala ke re tsamaya bjalo le ausi aka ke re šetaba go riaga so le yena ausi aka ka mo tšea ausi aka a iša kgaetšedi aka ba porofeteng ke nagana re tšeo di tla tšea ke yena ka bane ke yena be a le ka go gaufi le yena nna be ke fo romela ditšhelete gore ba kgone go ya kwa koa mo ba yang gona ba kwa gore go riagalang ke nyaka gore ke di tshware gona mo ke kgone gore ke fe dipotšišo gore ke fe bokgaetšedi le bona ba di ale mo ba di balang ka gona. Alright. Ke gopela go no boledi ga nnyane le molwetši ke tlo bua mola dipotšišong tša gago tate mogolo ke di kwele taba tša gago molwetši wa gabe rena se se le kae re gona ko wena mang Pinky ko wena Pinky Pinky o na le mengwaga me kae ke na le 30. Alright. O thomile go se bone neng Ke thomile last year ke bona o thomile last year ke sa hlale ke bona la dulogole. Alright. O ile wa ya sepetlele ba go boditše lebaka la gore o seke wa bona ke eng ba go boditše a ke re se Pinky ne re nyaka go alafa bolwetši
a re nyake go kobatša bolwetši ene re swanetše re tsebe gore go ne le malwetši a e lego gore a ba mo mothong ke a setšo go ne le malwetši a ba mo mothong a ge mmele ka bona o se gabotse and then ba sepetlele ba kgone go thuša ka mokgwa ba ka kgonago sepetlele ba ile ge ba bolela le wena mabapi le tabeng ya mahlo ba rileng ba erile ke sukiri ba rile ke sukiri o thomile go tseba o ne mengwage mekae gore o na le sukiri ke na le 10 years ke šomiša o na le 10 years o berekiša treatment ya sukiri o e šomiša gabotse alright mahlo a gago a foufetše mo e leng gore ga o bone selo gone jwale goba o bonela gauso a thomile ngithoma ukubona into eseduze kude ngingasayiboni after Good Friday kulapho ngagcina sele aba-2 wabamnyama after o sa tlo sa bona o ile wa ya sepetlele wa go ba tlhalosetša ra o sa bona ba reng go wena ba re temperature e godimo ba go admit awa ba mfa di-drop Yeah. buša gae and then o fela o e checka sukiri ya gago e sa le godimo no e fo phela e le level e le sharp alright a sanka ba go gatlantšha le doctor ya go bereka ka mahlo specialist se se berekang ka mahlo gore e be sona se go tlhalosetšang ka taba ya bothata bo ba gago ma mahlo gore ba ka bereka jwang ka bona wana ne ke fo ya kwa Glencoe alright ba checka and then ba nnela di-drops ke boa ka gae ba re keng ke glaucoma gore ba re keng neta ke itsebe abuti ke bona o ka re o nyaka go bolela kgwedi ya go feta o ile ko sepetlele sa re mo transferetse ka Pretoria ko Steve Biko yeah ko Steve Biko ba re ba ka le gore ba wa hlatswe ka mokgwano mongwe o re ba mo admit ka ba mo admitile ga la mathomo ko Tshwane a boa gape last week o tswile sepetlele ka la bone be ka go feta le mona le jwale so ka tswana le go jwalo na le di-date tshwanetse gore a ye for di jona ntweng for go bonana le di-specialist ja moto yona e mo process fo ka mo ba mo dule ba mo delay and na ditaba tša security ka mokgwa ke tlhaloša gore ba ja ba mo tša ba mmea ka kwa dutšentše o šetse nna ke utelwa ke le abuta bona ba sampotša gore ngwana šetse a tshwere ke sukiri ngwana šetse wa lwala ngwana ke disendis dutšentše ke fokwa šetse di diragetše ntho mpone o šetse ke emelela ke tla ka mo ke thata ke bona and le re sepela šetse go fela go tlhaela ngare le koko o na le seabe mo go leng ngwane gore a be ka mokgwaleng ka gona koko alright a re fela re sepela kwala gore ngare go na le ene o na le seabenyana mo gore a feletša ba le sukiri gona mara gore go na le gape tše di leng gona a feletše di ba in between gore o feletše a ba ka mokgwana auspinki ke gopela o lebelele ka mo go left buša sefatlhego sa gago ka mo go left okay wa bona leihlo lela a le swane le le wa le bona ra le bona le ko sepetle ba boletše ka gona ba le boditše ke alright nna ga ke ngaka ya mahlo ne ke ngaka ya setšo a ke nyake mo senya mahlo le go feta ne go ya ka mahlo a agage ka mokgwa a leng ka gona gantši ke motho wa go fela ke dula le di-specialist fase ke bolela le bona for mahlo o hloka specialist and then se mo thuše ka mokgwa re ka kgonang cause mahlo a nyake nto nngwe le nngwe ya go no tšhela ka mogare goba go no retša a nyaka gore o a lebelele pele gore a jwang wa ikwešiša so taba ya sesi ka botlalo ya mahlo ge le ya Steve Biko ke ne nneta gore ba tlo mo thuša re tla tseba le doctor ya gage gore ke mang then ra kgona go bona gore sesi o thušega jwang sesi ga a bolae ke mahlo fela wa mo kore o hema jwang
di tse dintsi tsa re So, mpitse le mme ya go bohloko yeah le maoto a sa kgona sepela Yeah. jalo so se se wa bajwa le matswele go Yeah. bohloko mo ka mme se se wa bajwa ene bolwetse ba gage ge re ka se botlhokomele re tlatla re kwa se sengwe re sa nyakeng go se kwa wa ikwešiša wa bona ge bolwetse o ka bona bo šetse bo gatelela motho gore a palele ko go hema ke bothata wa ikwešiša mahlo a alafega bothata ke mafahla wa kwa mafahla gore a reng motho a swanela go hema so for melekong ditlaišegong tše dintšhi tša sese ke tlo le thuša lena le le family le bakela o sese mathata because le lwa ka yena taba ya gore o koko o loile go sese abuti le ne nako e kae le itseba ke gopela go tsela alright shiwa mike ma taba e thomile mo ke na le ngwana wa moshimanyana wa 2001 ngwana ba sa robala tsamaya bošego le mosegare ya o thomile go profeta pele gaka Yeah. le mmaga ya o tse ngwana a tla ešega ya fase le godimo ke miša mo dingakeng nna ke motho a go tsena ke reka apostolo ya a ke kerekeng ke phetha tse ke di phethang ba go botša se ba go botša go baruti so ya fihla mo gore ke ra gore nako engwe o fela gore ka mokgo ka kapa e boletse gore o fela o ya go gongwe o hlola e be ke hlola le yena ba fela re mma ke kry-ile thuso go gongwe ke kgopela gore nromele tšhelete le bona ba nromela so ebile e fihla mo gore ke bitšiwa last year December ke bitša ke motho a re ngwane wa gago wa ba jwa mara ke a bone gore o ka re o sa itšela hlogong ka re e aba ke tsamaile nna ke kwele le dikereke lebile ke kwele gore eng ke eng awa ka re sa thaditše sona seo motho a mpitša dula le nna fasa re sese bothata ke gore o na le ngwana wa mošimanyana šo gore a fole mama ga go hlokofaletše kae ka rena mama ka sala hlokofala mara hlokofaletše ka gara lapa la mokgekolo a mpitša ke le gae ke dutše e le ngaka a išitše ke abuto mongwe a mo file thušo so a re ke kgopela gore o tšee bana ba gago sesa o nyako tšea bongaka ba gago bo tšwele pele mo o beilego bana ba gago a go shapo ke ga koko alright ngwane wa ngwenyana o na le theba moro ba lešago le yona tšea bana ba gago o kgone o tšwela pele ka bophelo ya tšwa ka gara ntho ya family a o nyako tšea dilo tša go di sepela gabotse mo bophelong ba gago tša leeto la gago sese ka re ko go kwele ka founela kgaetšedi aka yena e ke na leng yena lehono ka re kgopela gore o pakele diaparo tša bana baka ke le mošimanyana ke na le bana ba babedi o mongwe ke ngwenyana kgopela gore mpakelo tša ngwenyana o ntokelele tšona ka gara taxi šibi ya boa ka mo mokgekolo a romiša kae ngwana ka ra wa mokgekolo sa wa re ka ngwana gore ke miša kae ngwana ke miša ga gago ya awa tšentšha ke nyako di bolela ka gore ke mo radio awa ka ba ke tropa phone ba dipaka diatla so gore mama ka gore o baletše kae ke thomo tseba ka ngwana ka mošimanyana ke tla ešega ke ntše ke nyakela ngwana ka bophelo ba mpotša ka mokgekolo gabotse a re lateng straight re se ke ra etšhaba ba re o koko wa loya motho a mpoditšego tše mama ga go kae ka re mama ka sala hlokofala a re nneng ka re na le 19 years a hlokofetše a re bana ba gago ba dula kae ka re ba dula ka gara lapa la mokgekolwe a re sese ke tše thata di a imela ko go botša gore ke se ka go botsana ka gore o ntlošitše gae wa re ke tlemo ke mpotša ka ngwane wa lwalang gore re mo phethela bjang so ga o sa mpotše a ke tsebe gore o re ke re bjang motho a mpotšang a nthela a re mama gago a šomišiwa o thebotšwe o ka gara lapa la mokgekolwe alright mokgekolo ba re wa loya ya a re mama gago o thebotšwe ka gara lapa la mokgekolwe alright ga a robala Wena- tšea bana ba gago sesodule le bona o patane le bona ka gara mokhukhu o kgone o tšea tša bophelo o kgone o tšea bongaka ba gago ka gore ye mokgekolo selong o sa re koko selong o sa re mangmang bongaka ba ka se tšwele pele alright wena le mokgekolo le tswalana jwang ke mmangwane ya mamaka ke mmangwane ya mamaka wo ke ngwana motho le mmago ee ke mmangwane ke mane ke ngwana motho le koko wage
ke ikwešiša ga botse Aha. alright so ntle le polelo tša motho wena ka bo wena wa motshepa o mmangwane nna be ke sa bothata ke sa bone selo mara o na le thengo ba re o tsamaye motho a go fahlolole mahlo go ndlwalela ke ngwana mošimanyana yeah ke yena go mpotse go mahlo Yeah. gore ke kgone go bona lesedi la gore mogekolo o riang nna be ke sa bone selo gone jwa le o bonang so ke sa tla mo tata yeah yeah e be taba ya gore ngwana la mošimanyana ba sa malafa mo mamalafago yeah o tsebe gore ba bangwe ba di tseba taba tša bona nka se di bolele ka moko gore sa le wa riagalang yeah yeah so gwa fihla mo gore nna ke motho wa go tlalelana ke kgone go ba le sefega ke a founa ntho e sa ntshware gabotse ka e bolela ka mo founela ka foune a ausaka ka re fa mokgekolo founu ka re wa tsa ke kgopelang tšeo di dirago o sa be wa stopa o tswele pele ka tsona boloi bo ba mpotšang ka bona gore o riang bana baka nna ka gageso a ka letela lehu ke nyako bona tšeo di dira gore o di riela eng o tswele pele ka tsona so a re polela e fihla mo a re wa o sa tše ngwana gago wa mošimanyane o dule le ena ka ra ke dule ngwana ba mamorodišitša go boloi nna ka mo fetola ka mokgogo a zang go fetša beke ngwane o la lwala ka re ke robetse bošego ka kwa nka re na le mothampotšang ka gara ditsebe tša kore ngwana ga o tlo tla fola mošimanyana nometha sa ba fola gabotse a zang go a dula 2 weeks tate moremo ngwane o la mošimanyane ke founetse mokgekolwe ke mmotsa gore ngwane o tlo tla a re wa o sa motse ka ra ke monyake a ke tsebe tšeo morošitše go tsona a re o tlabile ke boloi ba ngwana gago na ka ra ba ntla ngwane o sa le monnyane boloi bo tšere mo go beng a zang ka fetša beke ke robetse ka robala ka ra ke robetse bošoka kwa nka re ke motho wa mpolediša a re ngwana ga o tlo tla fola o tše a fola ga thomo lwala e ke re utše go le ena mo o itse ga a fola go a thoma go wa thoma o a thoma tsena ka gara sepetlele ke tšea founu ko tsebe gore ke checka ola wa ka wa mošimanyana a ke founela o wa ngwenyana ke motse ngwana ka o kae ka mo o rena ke tsena sepetlele wo ya a ke sa bona mahlong ba montšhetša file ka tlenkgao ka re o reng a ra ke sa bona ka tšea founu ka founela abutaka ka re ke fetša tšea founu go ntšwale ke founela ping ke mpotse gore o tsena tlenkgao a sa bona mahlong ke kgopela gore nthuše na ke bereke ke botša abutaka ke kgopela gore o tšee tšhelete o fa ngwanola a kgone go boa re mmiše Steve Biko a tlhokomediwe mahlo awa a iša ke mo fonetse le mokibele sontaga a iša abutaka tšhelete o tša a fetše o iša mokgekola ntšhalentše le gore ke sa letetše gore go be le kereke ka mogaka abutaka o tša fela founa o ka re a bone gore go na le tše ba di bonang ka re a di mo tshware ga botse a ba di bolediša a mo founela re ke nagana gore ke di theoge taba tše ka gore ke konka re di thomo ya pele ka re na ke di theoge nrekele airtime ke fonele mokgekola tliše ngwaneo mokgekola re ke letetše kereke a zanka go ba le bothata kereke ya feta ngwana mokgekola a tla le yena go nna mo ke dulang a tliša ngwenyana a sa tlo a bona so e le mantaga labedi la boraro ra tsena ka gara kereke apostolo ya Scoop ke tsena yona nna ke tša ke tsena ka gara kereke apostolo ya Scoop ke re la moratho ke re na re sepeleng re kerekeng re tlo totoba o tla be wa fitlha ke tša ke tsena ba re se se le kae ka re ke teng re emeletše kereka ka la boraro ke tshwana le Scoop a re dule fase ke ba porofete ke a se tseba Scoop ka mo duliša fase ka gore na ana matla go boemelela mme a mo center ba mpotšiša ba re ausi ngwane o tswa kae ka re tswa go mokgekolo Limpopo nke re ba ntse banna ka re tswa go mokgekolo Limpopo ba re taba tše di boima re ka se kgone gore re bolele ka bošigo la re ka mo kerekeng ba itše mara ka gore ngwane wa lwala re tlo go thuša ka se re go thušang ka sona ka re ke sa thaetše polelo ba re ngwane o dula le mang ka re le mokgekolo ba re mokgekolo o riang o ruileng ka mogagaga wa rwala gore o riang ka wenena ka o ya ka mo kerekeng ba mpotšiša so ba botšiša yena ba re boneng se se pifo tswalega mahlo a ka re gore a gopole selo go ya le go ya polela thomo o fihla gore o boneng
a sa thomo apara di-specs ya ba ke gona pulela thomo e fološe gore man ke a bona batho ba go etela ene ke batho ke ba ba porofete ne o tsena ke reka ya ntšhwa ya apostolo batho ka moka ba re ke bone ke thomo go gopola gore ke bone o tlo tla te polelela gore o bone na be ke se gona ke ra ke dule bona alright sesi wena pele o tlo foufala o boneng before batho maplere bo bona eng ba ba kubusa fa le molodisha style tla just tebele ba ngwa stebele mara se ba se ge e le gore motlho mongwe go fetola ka Sepedi go tlo modia gore a ske a tekwa ga botse ba ka no mutša ka Sepedi ga se ko a fetola ka Ndebele tate ngina kinga but ukuthi esontweni ya khuluma ukuthi esontweni batheni khuluma yonke into yaziko ngawamapha elukhuluma ukuthi esontweni batheni nokuthi nawo uboneni sesi bohlala nogogo ne iye bakakuphethe njani ugogo bangiphethe kahle bongana nkinga bolala kahle kagogo okay before le ndaba le ukuthi ungaboni izokuqala lapha kuwe ikhona into mhlambe uyibonile engasi right like beke nangicimezileko so bona umuntu akhamisile amazinyo so or umuntu oleleko roba intwana before ngizongibatha ama-specs angisho maybe nangihlezi koso ngiceda ukudla ngifikele ebuthongonyana obuncane nethi nangithi ngiyalala sengibone mani into ethusako ebusweni bami ngiphaphama bengibona into ezinjalo before ngizokufaka amablere wena nogogo nihlale iminyaka engakhi how many years for sure 20 something years ngoba ngina 13 years 2007 till now okay so ayikho into ukhe wayibona ngale kagogo le ukuthola ukuthi lento le mhlambe ayikho right mhlambe khomba ukuthi ugogo uyathakatha wenza something ngibona netinyoka kuphela mina ngaphandle nangiyokulala sengiyibona ihamba lapha ekhodlweni so buthakathi azange ubone next mara inyoka zona ngizibona okay bathi nibuya isontweni ne usesi uthi mawufika ngale abaprofeti abakuthatha ba bakhuluma ngawo bakutshela ukuthi bona babona izinto zingasi right zalapho kuya khona mayelana nekhaya lengibiya kilo yeah engihlala nalo nomuntu loye engiphila naye so wena mawubhekile izinto bakhuluma ngazo ngogogo uyasithemba or usithatha njani wena mina bengakholwa nabangitshela ukuthomeni saya sa change isondo kodwa kwabanjalo kwaba nomunye ungiprofita wangitshela godi ngogogo so kwamanje uyathemba ukuthi lento le bayikhuluma ngogogo iqiniso so mabakutshela njalo abaprofita bathi isolution yini ngoba isiprofeto siyafuneka mara into siyidinga kakhulu sifuna kakhulu isolution sebathi bazongigeza bageshu ke nthola ke boletseng ka re a bona ge molwetsi ya leso o hloka thusho ya nnete gobane ke malwetsi a mantši a le mo go yena wa kwešiša ene ge e le gore malwetsi a le mo go yena ga a tloge re tlo feleletša re amogela lentswe le le seng right akere o sesio nna go ya ka nna ke sa nyaka go kwa gore lena le tlo reng ke kokoko gore o te phetolela jwang ke le botse gore tabe ya lena ga botse ya kae e nyaka
nto re nyaka mo ke solution gore na o se se o thušega jwang and a se 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 ya noši le ngwana wa mme ka mola le yena ba re ba bajwa wa ikwešiša o sa ba jwa leno o latlhetse sekupu malobanyana ka toilet a re o kwa gona le batho ba bolelang sekupu se sa go tšhatšiša motlhagase o se tšera se latlhela ka toilet a re kwa gona le batho ba bolela ka mogare so go ra re le yena a right right at all so wena a boti mo o sepelang gona le wena ba go botša ka mokgekolo na ba na le go tshwantšhetša gore mmago mo a robetseng gona a se nka robala ka mokgwa maleba ya gone na le go tlhaela gore moya mmago mo a leng gona a se nka robala ka maleba ene gore ya dilo di be wese ke gore koko dutšentšha gore o leka gore o boledišane le ena o ba bogale e ba ngare wene and swana leno o tšhentšitše bana difane ka mo gae mma o robetse re le ba ga masuku ka moka re tseba re le ba ga masuku rena re tseba re le ba ga masuku ka moka le re tseba gore be go riala ka molapeng ke tša ka molapeng mara ene o kgone rialo ka bane a le mokgekolo o fotse ya dilo eske tlhalošitše o kgone o ile a bitša bathato a magadi a sesi nna ke se gone ke le abuta gage ena o kgonile gore a na le mpa a se ngampotse gore o imile la mathomo ke fo ka šetse ngwana tlhokofetse gore o imile ngwana kwa ka go riagalang a seng ke tsebišo so dutšentšitše ke a ipotša gore mokgekolo a ria dutša moto o koko o nyadiša bana a nang noši o boloka bana a nnoši o tswa go swariša stopo sa mmago ya ke re wa mathomo a lwala eo ke tsamaile ka ena ka ba ke gona ke kry-a lesedi gore go reagalang wa bobedi o buile a thomo kwa dipolelo re di bolediša a re mamasale ka ja something sekolong a ka ba shapo so ka bone gore ke ye San Johneng ka re ke tsena ka gara kere ka San John ba mpotšiša ba re mokgekolo o dula go lena o thasitše na a re ba re wa berekana a re awa ke botša ke ngwana ke re na setse a bona a butaga ga bašo a re ke fetotse ka re awa a bereke ka batho ba ra wa ngwana o sa le monnyane a re lebeletse o di tletšego re phethele wena a re di tlogele gona mowe alright maobane šiwe koko a ke tsore maobane o nyaka go kwa koko a te phetolele pele goba o e thoma kae e re pele koko a tsena moroka ditaba tše ke di kwelego mo ke kwele taba ya lehula ngwana sesi ke ngwana sesi right o e leng gore o belegwe ka 8 months a tla go motse ka 7 months ke premature and then o tlhofetse ka ngwaga mang ke last year o tlhokofetse koko a mmolokela ka ntlong ka kamoreng and then koko o buile gape o nyadiša bana koko o buile gape o tšhentšha bana difane koko o buile gape o tšwelela ditaoleng o tšwelela kerekeng ba porofeteng and then ge ke theeleditše motšhi ba kgolwa gore mokgekolo a ka no ba seleka ka nnete ge ke ba theeleditše ga ke thabiše ke diphetolo kapa ditlhaloso tša sese e leng molwetši ge ke mo theeleditše ke motho e leng gore ga a lokologe go bolela gabotse ke sa tsebeng gore tlhaloganyo ya gage ga e gabotse goba o tšhogile mohlomongwe o tšhoša ke koko goba o tšhoša ke dilo tša di boneng but ga ke happy ka mokgwa a tlhalosang ka gona le go araba ka gona ga ke happy ka seo ke ne dipotšišo mo e ka no ba tšepedi mohlomongwe a ke re le rile koko ke mmane ya mmago lena koko wa lena o tlhokofetše neng mo e leng gore o ka re dilo ka moka ga tsona di ka ga mmane ya mma mola e le gore ke ngwana motho le koko a kere and then e le ngwana motho le koko a ne bana mo e leng gore bana ba seseage ba kgona go golla ka lapeng la gage dilo tše ka moka ga tsona tša direga
and then if e le gore mmago lena o be a se a nyalwa ba sala nyalo o be a nyetswe and then nkane bophelo bo bontšhi bo sa kwagale ka mo tlhakoring la botate bo kwagala ka mo go mmane a mma o reagile so kapa mma o godi ke ka re ke first born ya ga koko so a le first born ya koko ke mshala ka ga bo mmare ka bo mkhulu ke mashala ka ga bo so a senka a nyalwa le koko so koko na le ngwana mo teng so a re se ka bane wene o na le ngwana mo teng e re ke tšeo ke tla mo godisha a godisha mma go rena mma go rena o godile o a mtseba o mtšere se mma ka bana a mo godishitše le rena re tša re gola re tseba re tsena ka fasa koko re tseba gore ke mma ngwana mma re na le bokoko ba babedi mara re tseba gore o mma a mo prioritizang ke ka bana a tseba gore o mo godishitše o tsene ka fase la letsogo la gage ee ka bane mma o itša a šala ka bo mmage koko a o nyalwa motseng o mongwe mo tatago mma a senka a nyalwa gona koko a šala a mo tlhokometse right koko o godisitše mmago lena jwale ka ge mmago lena a se a ya lenyalong le mmage and then lena la gola le tseba koko e le koko a lena o e leng gore mmago lena wa mo prefera and then ka gare ga kgolo ya lena ntle le gore le kwele baporofeta ba re le kwele dingaka di re go ne le se le ileng la se bona lena se e leng gore se ile sa le sodiša gore koko a ka no ba se le ka goba go ne le se le ileng la kwa mmago lena a se handa mabapi le go se le ka ga koko go seo ke kana ka re nna salbe fela ke ya ke o etela se ke dula sebaka se sa ke dula o mengwa go mote ya fela ka kwa ga koko se ke se bang kana ka re a tshwantse gore ke o bolla bo tshwantse go bollela ka ga koko but mma a change a bolela le ke mo kwa angere ke sa gola ke sa le moshimane a bolela le malome a re ke gopela o tše filmone o mmolo tša mma o nyaka ko mmolotšetša ka ga dlaolale mara nna a ke rata ke nyaka ngwana ka bo tiša dikoma ka yena ka one lena le mmolotše ke a botša bo malome a botša bo abuta gore ba mpolotše bankiše komeng ka Mettleburg go be yena ke a bona ba šetše koko ba kwane gore bebotla ke mara wa kry nga re mma a nyaka ga botsana but eo a nkere be ke sa le lena ke sa tsebe selo ke fo ekwa ke ria ditie ke le mošimiana fo kwa dipolelo di bolelwa go ya pele mara nna se nke bona selo mara le noga nako e ke kwa koko sa le ke e bolaya le nna noga fela ke bona noga ke a bona ke pedi gore ke sa gopola ke tše pedi nga re sa ke di bolaya ka kwa ga koko le nna a ke sa dula ka kwa ga koko go lokile koko kgaitšedi ya ka mola ka gare ga ditlhaloso tša gage o boletše gore go ne le tše dingwe o ile dilo ke tše dintšhi e no be ile gore re mo radiong mola e le gore ba tlile radiong go nyaka thušo and then re dula re kgothatsa batho kapa re kgopela batho kapa re botša batho gore batho ba thušege magagešo ke gore nnete e duleng tafoleng nnete e ka be le bohloko e ka be e jiša dihlong e ka be e segiša e ka be e kwatiša e swanetše e tšwe e dule mo ka baka la gore ga re tlo dumela gore re tle re re mola re tšwele ka mo radiong le re biletše ka dikhoneng goba go sa le re founeleng le re go ne ye nngweše maabane ke tšhabile go e bolela batho ba dia jwalo so dilo tša mohutowe re ka se di tšee dilo tše re tlang go di tšea re tlang go le thuša godimo ga tšona ke tše le di boletšeng mo koko tama le kae sikhona sivukile hey ba tšone ya tobora koko hey bathi siyaloya awa ba tšone ya tobora hawa siloya khulu ubaba ukhulisa abantwana ukhulisa unina ukhulise nabantu bakhe ukhulise nenzulwane zabo mara ke uvela uloyida namhlanje ngiyarareka yazi ngiyarareka yazi yeah uyathoma ukuzwa ukuthi wena uyatobora koko ngitshelwe mntazinyana lo muphi nakangithukako wo ngemtato nofana ngomtato umthuke ngomtato wo zamalo yezo ngizwe ngaye bengithoma umuntu angitshele ngobuloyi ngalo umntwana lo alright koko a re direng se go hlompha nako bana ba ba re
ge ba ya ba porofeteng ba ba botsa ka mokgwa e leng gore o ba šetse morago ka gona ba tswelela diphekong ka gona a bute o bontšhitše phoso ya gore le tswa go moswariša setopo sa mmage le a itse ba taba eng simbambisi sitopo sika dina njani gore ke sebereke bana re ke sebereke koko wakumla sikhathi ngolosihlanu uthi siyothatha uma nasibuya angithi sathoma ngisakubaba loyele ngale wathi kuphi ngemandebeleni le kwadlala then wathi ngolosihlanu nanomgesi sakhamba nasuya nathi ngifike ngimbereke before nizombathisa alright ngikhulumela leyo awa leyo ngiyayazi wa ikoko ka gore ola o hlokofaletše ke mmage ngaka e sa tle go bereka setopo ka ge a bereka ka ditopo ola ke mmage o tšhilafetše re mo a fiwa taelwa gore a ye go bereka mmage mola ka bo yena a tšhilafetše yong leyo yona ngizoyiphika ngobana umntwana lo angathunywa ngiyimini wangitshele selabuya ya wathi ngibuya ngakwanruli banginikela isihlahla nasibona awa gogo singakhulumi amagama abantu singakhulumi imbongo zabantu ya inyanga yamupha isihlahla koko bengikhambe nawo inyanga angikwazi kumsakantule nami kakhamba noso ariela koko asaphile so area kakhamba nani le mandebeleni kimazilaphi mina njengoba nabe ngisekheni nje ke awu bese ke masakhamba nawo baba area ngithi ngimazilaphi ngithi kuwele ngithi ubeka phethe uma before zokulala nguye beka phethe uma before zokulala iye keda lapha yena manje mina bangimazi phela bengisesenrwana like ngazi next ngithi khamba endaweni so ubaba lo beka phethe umama wakho umlaphele ekhaya ngakuphi ngumuzi wakwakho angithi iphelile jwale koko ga o tsebe ngaka e beng e tla ka ga gago go alafa molwetse ka ga gago ke a itseba a ke re ke kwa le re le tlo iphega ngizoyiphika yazi ngizoyiphika njani ngizoyiphika nathi batsho beta mncane gogo beta mncane gogwethu gogo ngisiseyisokana ngingakazi ngithoma ukubhujela uma phela bengazi ukuthi kubhujwa kokuntu nobhubhilwa kwenziwani whatever bengithoma ukuthi into ezine bengakazazi empilweni arilukishe mbatswane gogo o boletse ka taba go phega before polelo ya bonnyane e goroga go ra gore o be o gana kapa o nyaka go gana ya gore wo Tobias o tsamaile le wena ya be ya ba wena o molaelang gore a dire jwalo ke e bo nyaka go e gana and then mo go tswella polelo ya gore o sepetse le wena le papa go Ariel go ba le re ke Ariel go ba le re ke mang then nkane lena jwale ka koko le papa go Ariel ge le fitla kwa mmushareng le tšea se e leng gore se swantse se bereke mohule se fa ngwana mola lena le le gona jwale ka batho ba bagolo umuntu loyo wathi watsho kubereka umsana ubaba ka Ariel bjangekho bekangekho ngemotshareni wathi kubereke umsana lapha esitumbweni lapha iya wathi sinikele umsana and then lena la bona ga botse gore go swantse go bereke ngwana o e leng wa mogu ebile e le o monnyane mo go lena yasi yaba njalo yasi and then wena koko wa no idumela gore ngaka ye go laela gore stopo se bereke ke ngwana wena o le gona o le mmane ya mogu ebile o swanela ke gore o ka bereka jwale ka mmage jwale ka motho mogolo ke no e bia jwalo la tšea ditlhare la di fa ngwana gore ngwana a bereke stopo a ya go makatša wena koko a ye mthoma nami botho mo go e bona mara wa ivuma ngayivuma alright ngoba bengingayazi like ngibereka isitumbu okay ke phoso wa mathomo koko ya bobediši why le tšhentšha difane ba le ba sa tsebe heyi leyo ingirara khulu nakathi batsho ngitshentshi ifani yabantwana ka angazi
mina ifani yabantwana bayikatshentshwa ngimi itshentshike mangoko bazitshentshele bona banodade wabo difane di tshentshike ba bafe sengirarekane selekuthiwa tshentshwe ngimi ke ba bafe ba ba tshentsheng difane wa rra ke yena ye o na le monko re ka bane ka gae re feletse Eh. o shoto mo wane ausi ya rena o shetse ka o shetse le bana ba banyane le bana ba ausi yaka ya so ke re ba nna ke re ba tshentse ke ka bane be ba dule ke ena ba influence ba itsere ka mo go ena ke nyako pusha something a kere sefane o ka se se change motho mo go ke man le mang ba ba tshentsheng difane mo go ba ke ye le o mongwe a leng ko gae ba ithu ba ithu ba ba tshentshitse difane ka gore ke re ke ena mma o itse a fetse o tlhokofala ke re a ka ba botsa gore ka mo ke ka ga masuku re lekgopelo re spete masuku ba fela ba re masuku le o tlhadile mma go tlhadile masuku ga se ka re botsa ka masuku go be mma o itse pifa a raga motse o la nna le yena re thušana raga ka mo lalapeng a re ka mo ke tlo go bitsa ka masuku ka bane dithipa tša ka masuku a senge dikgomo tša masuku a senge di bola morago sa le ka apara dithipa tša ka ga masuku so mara ka mo go tloba se ke kgagwane le papa go lena ka mo go tloba ka ga masuku and then bana ba ki ya o tlo etsana sese bana ba ki ge ba tshentšha difane ba buetse sefaneng sa mang sa tata go bona a ke re nna le kgaotšedi a ka re bereka ke date le bona ba na le ntate pate eo mma be a sa nyako gore le be nna be ke tseba be re sa tsebe gore e tshwanetse gore be e fitlhele gona ka moka bone ngwana a belegilwe ka sefane a ke beye sontate ka kapa ke monna a ka ke tšere mosadi if mosadi a belegetse ngwana a mtšere ka ntle e tlo foba e ba ngwana ka bane if ke gore a se ngwanaka gore ka motswa mangwe ke paletše ke palela ke mosadi aka so e bile ka mokgwa gore ka mo lapeng mma ka bane šetse a tlhalane le tate ankere o tswetse pele mara ka bane ka mo go tsebagala gore ke ka ga masuku ka bane a nna nyalwa ka ga masuku e ka se ke gore bana ba tsena a fela a change a re le a o tlo a bitse ka fane go be le fantse tše pedi ka mo lapeng mma eo a na e condona re bana ba le bana le tata bona mara ka mo le dipasa tša bona be di bitša ka masuku re go kwele wa rra re go kwele le di birth re go certificate kwele wa rra nke felle feng a uso microphone mo fenne kopelwana le kana ba re ke mang Pinky o setse khona tatabo u ko mo change sibongo Ngithini ma? isikhathi siyakhamba baba Pinky o thušitše ke mang go change sefane Ke sesi. o thušitše ke sesi a se koko Oh. all right no e kwagetse all right koko gore a re mo a tsebe koko ba re o nyadišitše sesi wa tšhentšhitšeng bana difane ya sefane e tla ya ka kwa e tla arabela ke sesi wena ba re o nyadišitše ola sesi ola wena le yena le golle le lwang le bitšanang baloi o mo nyadišitše wa le selabo tša ba bang koko gore o a nyadiša ka re lenyalo ke nte kgolo e nyaka batho ba family ba tseba le bana ba bo motho ba tseba hey uyazi indaba le yide sinomntwana lo besingezwani muphilo loya uthatha komntwana lo besingezwani o sa kwanele mangoko besizwani nomntwana lo mkhulu bothata be e leng koko be le lwela eng ngeze bengitshele bona behlulela ini ede bisilwa bangakukhulumisi beyangikhulumisa wayini naningamtsheli ukuthi umntwana nango bafuna ukumlobola ngoba niyakhulumisana yini into iyenze ukuthi ungamtsheli ubhuti ukuthi kuzoba nolokha nje nomshado la ekhaya base balobola zange bebe mtshato yona indaba le yokulobola wayini ngamtsheli ngoba nithi benikhona ukukhulumisana gogo besikhulumisana mara besingezwani mara ukukhulumisana lokho waye ubunga kuberekisa ukuthi umtshele ukuthi bakwabantu bathi bazokuza bazoletha amalobolo njani njani akribe le boledishana koko o ra re koko go ya ka lena ka ge le ba bagolo le ka kgona go ria lenyalo ka gae la se botse ngwana ka gae gore go ne le lenyalo ka gae le ge dintwa di le gona ene le gona ge e le gore koko o belelwa wena koko motho mogolo o ka se tšee ntwa wa yetiša pele mo e leng gore go diriwa dilo tše bohlokwa ra lebelela gore mang le mang a re kwane wena bo o santše a buti mmotse and then go tswe go a buti gore o atla mo magading goba yena ga atle na ka gore gonne jwale ge re sola re ka se sole bana re tlo sola wena re koko o ria jwang magadi ka gae ngwana o mongwe wa gago wa segona gonne jwale go tšhentšhitšwe difane go pharwa gore go tseba sesi
koko wena bo le gona ga dilo tse ka moka di diragala tša go tšhentšha gore bana ba tšhentšhe difane yes ba rase wena mara potšišo ke gore na bana ba tšhentšha dilo tše ka fase ga mang ke mang ba mmotšang gore ba ya go tšhentšha sefane bayikhulu bebodwa Alright. wena o e tsebe koko thoma go e kwa le kgono angithoma uyizwani wa izwa njani ifike njani kuwe ifike ngepasa yalo alright ngwana o le motšhentšhitše sefane le mmitša ka mang koko wo ubizwa ngomthimunye umthimunye nguba bakhe wengazi o mo lobolile awa wa lobolwa lo mntwana awa so wa ile tšhentšha ngwana sefane le tseba gore ka setebele ngwana santse batle ba gabo ba mohlaole pele ke lena mo se lebešitšeng ngwano le gona moroka that's why go ntšwa le mathata ngwano ka moka a swanela lena le gona moroka ee abuti o ihlalositše mo ebile ke e tsebang ke batho ka moka ge a kere mmago bana bakhe ge yena a šalle a ba tšea a ba bea faneng ya ga masuku o be a tee kwa dikwešiša gabotse ka re ditaba tše ka moka ga tsona ke tša gage di godimo ga gage and then ge mmago bona a fetša go robala bona ba kitima le mo ba nyakana le botata go bona ebile ba tšhentšha difane mara yeo maobane re tlo sola sesi wa gare sesi wa gare re tlo sola yena wa tsa wae ke re tlo sola yena sesi wa gare le yena o tsebile gore ke a nyalwa wa ya sa botša ngwanabo sesi wa gare o tsebile gore ke ya go tšhentšha difane wa ya sa botša ngwanabo kana sesi wa gare kofe sesi ka mola moprofeta mo ke sola wena moprofeta ka re boleleng taba tše gabotse gore di tlile jwang gabotse a o sa ka ntšhela go morago o bile le bothata o na le ntho engwe ba e bitsang gore o ka se repete standard 8 ga i4 ga i5 o le motho o na le tlhaloganyo o tlo emelela wa nyaka thuso nna tate moremo a ke rate go tsamaya dingaka ke kerekeng o peta scoop wena kereke be ke ya ba re ke dikagelo tša ZCC o kry ngwaneso a tlaišega ka taba gore o repeata standard ya ntšhela go morago ke bolele ka o ya ba taba gore na ke fonela Steve Pasaka ke a mmotsa gore ngwane o a tlaišega mara mo ke ileng kerekeng ba mpotsa ba re bothata ke gore le eme ka ntho e seng yona a ke tsere wa ntshwarana le eme ka sefane se seng sona that's why tshute like be setse ke mmone gore o a tlaišega le sekolong a sa dumaselo ofe ka wa ntšhela go morago ke bolele ka o okay ke bolelela mabapi le taba sefane gore e tlile jwang a ke re ba re ke nna nna ke a e dumele gore ke nna ke mišitše kerekeng ya dikagelo ya ZCC ke thomile ke le mo ZCC nna before ke ya sekupung so ke tša ke fihla ka gara kereke ya ZCC ba ra go tšwa ditaba ba re ngwane o bitša ka sefane se seng sona taswa e le modimo le badimo ba tlaišega a šalela le morago a bitša ka sefane se se leng sona right ka fonela papa go bona wa phela le lehono o sa le gona kereke tše re no re kereke tsokone se ke ra di bitša ke ra gona ya ba gore ke a founa ke a botša gore awa ke a tsamaya ngwana šo a tlaišega ke šetse le bona ka mogara lapa a botaka o nyetse dula ka gaga ebile mathata mantši gore ka gae re sa kwana ebile boima gore sa kwane ka mogara lapa alright a re duleng dipointeng tše bohlokwa gore tle re kgone go tsentšha le ba bangwe so wa kry gore tshwanetse gore ba tšhentšhe sefane taba ya bona go tšhentšha sefane ebile gore ka gore sefane seela ka moka re lefo e bitša masuku o nyakega bohlatse tata go bona sepela le bona o nyakega motho wa bo3 a tšwang ka gara lapa la ga masuku gore a sepele le bona yo tšhentšha ke mo wena o tseneng ke mo nna ke and then mara go tsena ke tsenšitše keng ke bona re go kwele sese a re kwane re go kwele a re kwaneng re rata gore duleng dintlheng a kere jwale gone jwale ka mola ga masuku le berekiša difane tše pedi leng nna ke bitša masuku ke kgopela gore le nkarabeng ga botse ka mola lapeng la mmago lena le a le tlogetšeng e le lapa la ga masuku lena le tsentšitše sefane se sengwe ke fane tše pedi and then since le tšhentšitše difane dilo di fetogile tša ba ga botse la bela thaba la itea matsogo go ba dile a šo wa laeta ga a šo wa laeta sese
o ska tshwariša moya go palela ko gore fetola theletše bona ka mola ga masuku ka mola se ntse le tšhentšhitše bana ba le tlišitše sefane se e leng gore mmago lena o tlogetše a tseba gore se gona mara a se tsentšhe yena lena la tle la se lata la se tsentšha dilo di fetogile le thabile ebile le itea matsogo gore sefane sa ga mothimonnye se tlile ka ga masuku se tlišitše diphetogo o dilo di gabotse di gabotse motho se o a ba jwa ebile o foufetše ba sa dule rena nkere o fofatše ke tša moa jwago Sesi. Le nna a ke dumele gore o foufaditše ke ga koo se se bona a ke ngangišane le baporofeta ene ebile a ke nyako o nyatša diporofeto tša batho sega ga borena ge moporofeta go botša re o tshwenya ke fane ya geno santse o botse moporofeta gore tate a nyala mma ke direng a ke re o sa le moyeng moya o tla bolela le wena re no tsamaya o ye mola sekgweng o bolele le badimo ba geno so o botse badimo ba bommago ba go bolelele le badimo ba ba tloge mo go lena ka re ga ba lenyana ene ke moporofeta o mo jwang wa go palela ke go bona gore mmago ba o nyetswe ke moporofeta o mo jwang a ke re ba santse a bone gore gape mmago bana ba o malapeng a batho go ntse le bona le tšere ngwano le mo bitša ka fane ya bopapage ba bopapage ngwano ka gore mmago ngwano o nyetswe ge ba ka re ba nyako nyala ngwano bo mo nyalela kae ke go tsamaya re nyaka ditsela tša bakgekolo gore be ba robala kae jwale ene wa bona go ba moporofeta go tsamaya o nyaka malao wa bakgekolo a go be gabotse o tlo thuba malapa a batho gobane ge le le so le basadi ge re ka re bana ba lena ba tla ba le nyakolle ba direng metse ka moka e tlo phumega jwale lena le nagana gore a re boleleng ka mmago lena jwale le nagana gore ge e ka ba batho ba ba robetšeng ba a bona le nagana gore mmago lena o e thabetse nto le dirileng ka mola lapeng la gage mo baneng ba gage ye e leng gore yena go tsamaile a sa e dira ene a e tseba ene e le ya gage e le bane yena le nagana re o thabile ene a go no ra ka thaba malome ka kapa ene ntongwe e leng gona a re sken ra etiša tshenyo pele ra lebelela boloi ke nyaka no le botša yona e boloi bo gona re a botseba mara re seke ra no lebelela boloi le mo bo sa nyakegeng sa mathomo motho ge ba šala baloi ba mo fitlhelela sedimo sa gage se ba se mo katogile se katošitše ke eng gona ka gore ngwane o sepela baporofeta o a ya sa fole ka gore koko nto mathomo ge re phetha ditaelo santse re phethele gore ngwana a fole ngwana a ka se phethelwe ditaelo bolwetse ba gage bo a oketsega bona o thomile bolwetse ba sukiri kwa gore bo mo thomile neng ene bolwetse ba sukiri koko ge re ya ka sekgoeng gannyane bolwetse ba sukiri bo kgona go hlolla motho gore a foufale bolwetse ba sukiri bo kgona go hlolla motho gore a hema ga boima bolwetse ba sukiri ka bo bona bo kgona go dira motho gore mafelelong o kry-ile gore wa ruruga o ba le tsona because bolwetse bo affecta di-organs tša motho bo di-kidney bo pelo and then ge di sa tlo di sa šoma ka mokgo go nyakagang ka gona bosebete e thoma go ba bothata godimo ga motho so ngwano o ne le mathata o hloka thušo and ke rena re ka mo thušang boloi bo gona a re bo berekeng re bo bušetše morago re seke ra ya kerekeng wa kry-ile re ya kerekeng re ya rapela re phetha taelo mare ngwana ga a fole wa ikwešiša ge e le gore koko wa loya o ele sa metie ka letšo ya makala gape a go tlo le thuša gore le no fela le moiša kerekeng ba moporofeta bare no lebaka la gore batho ba re ya ga moremi ba tla ga moremi ba nyaka kwa bolwetse ba nyaka kalafi wa ikwešiša re ne molwetse shu re nyaka kalafi a re nyaka kwa moremi a re porofete a se ka re alafa goba a re botse dilo tše e leng gore go sa sa dine kalafi dilo tšeo a go bohlokwa be go se bohlokwa ba consultation re ya go consulta ra ke re ya bolwetse re alafa bolwetse noto gore re tla okobatša bolwetse mmele wa sesio ka bona o na le bothata mmele wo o na le bothata ene o šetše a le bolwetseng bo e leng gore o phela ka treatment ye e leng gore o tlo phela ka yona bophelo ba gage ka moka swanetše a e amogele yeo ya mathomo ya bobedi fo tabeng ya boloi re tlo bona re bereka jwa lena potšišwa ka ši lo montšhabi wa mmofaneng e le mmušetše kua go mmaga gobane o ga a nyalwa mmage o sa le malapeng a batho ka mola ge le ba le mebereko le diang le bitša ba ga mothemonye gore le bitša ba ga masuku goba le bitša ba bommago lena
bothata tsa ke malome ka kapa ge o porofitiwa le balla re mo porofite o nyetse na ene le go le mo moroka se sune bana ba kae ba itere ke ba monno moteng a se ba monno moteng ya kene mara o ba beile faneng e ratang ko wena ge motho mongwe a ka tla tšea bana ba go ba tšeiša difane ka bopapa go bona o tlo tekwa jwang ba e leng gore wena o tlhalane le bona a le sa dula o tlo tekwa jwang radio e khomotse wa nka se re ke tekwa jwang ka gore ngwana a tshwenyega tshwanetse o ratše se a wa sese o se kwa ba mo porofeta le shaedi jwale ka ba porofeta ba ba tsameng ba go porofeta ke re jwale ka motho a mme o ne bana ba bararo from different fathers a kere o ba beile faneng e tee e leng gore e rata ko wena ebile e amogetse ko wena a kere ke re ge go jwale o mongwe a ka tswelela tšea o mongwe wa bana ba gago a mo faniša ka fane ya tatage then bana ba gago ba tswa maphatla o la bitša ka fane ya tatage o mongwe a bitša ka e nngwe o tlo tekwa jwang yona nka se kgone iphetola o ka se kgone e fetola kere wa tseba gore wa o sa kgone ka baka la gore wa tseba gore nto o e dirileng e wrong ene o ka se dire yona nto o tšhabang go e bolela yewe ke e swereng mmago go njwa le kwa robetseng gona tlogelang go tliša ditlhakatlhakano ka metseng ge le fetša le blameng baloi go ne dilo tše dingwe go ne malwetse a mang a tlo tliša ke badimo ka gore ba se ba thaba ka molapeng mmago le naka se e rate nto le e dirileng that is why le wena o palela ke go e fetola ka gore le ka lapeng la gago a o inyake mara o išitše ka lapeng la mmago nto o e dirileng e wrong kgaetšedi yaka very wrong ge nkebe mmago a nyaka gore bana ba e ba fane ka mothimonyeng ke ba tikišeditše bona a sa phela yena o ba beile faneng ya ga masuku ena a tikwešiša ga botsa a tetseba tlogela go tsamele re ge lekwa ba porofeta le seke la tlhatlhamolola diporofeto la di nyakiša gore na ke tša nnete na go njwa lengwana šoo wa bajwa a re tsebe gore ke malwetse a bophelo a re tsebe gore ke boloi a re tsebe gore ke badimo goba ga re tsebe gore ke eng a ke re go njwa le moroka ge bophelo ba ka bohlakahlakane ba re go nna ba re tsamaya ga maubane o ye go phasa kapa changes fan o bitse ka sa ga maubane ke swanetše ge ke fetša go bua kua ga maubane kua mephasong ge ke bua se sengwe sona tshwanetse se tšhentšhe jale gore se tšhentšhitše mara mothoso o a ba jwa ebile o babela ke ntongwe lengwe mo mmeleng wa bana maubane ne a go bohlokwa go ya ngakeng go ya go kwa taba wa se kry-e solution ke ntola ke e boletseng ga ke thoma mo kare ke kgopela go bolela le molwetse e ke lebeletše molwetse o hloka go hlatsiwa mahlo leihlo la kamo le la kamo la a leswane wa ikušalela le a bontšha gore le na le cataract ene le a bontšha gore ka mogare o ka le lebelela so le na le kolo leihlo lela le ya go botša gore no a ke swane le ene a ke gane koko go boloi bo le mopharang ka bona ne mara fela nto ke nyakang go le botša la mmona mokgekolo o godile o le godišitše ene ge e le gore mokgekolo ke o ria dilo tša go tswa tseleng go nyakega lena le mothušeng le mohlapišeng se ke la mongalela ge e le gore o ria diphoso mmontšhe mphoso tša gage a kgoneng go ka kry-a thušo wa e bona mara dilo tše dintše ka mola gare ga lapa gore di diragale go na le lebaka lebelela mokgekolo o godišitše mmago lena mokgekolo o godišitše mmago lena le kgolle o godišitše lena ka gare ga kgolo ke mengwaga ka gare ga mengwaga go na le bophelo ka gare ga bophelo go na le diphoso a re sken ra re ge re bona phoso e le tee le ela ra lebala mengwaga ka moka mo re tswang gona ge e be e le mmolai ka nneteng ke ba le tšheletše le ba banyane ge mokgekolo a šala a tšea mmago lena le godiša le mmago lena family tša bo mmago lena di be di le kae mo e leng gore mokgekolo o ile a tšea maekarabelo a gore nna ke tla rwala morwalo wa gore ke tla tšea ngwane wešo ka mmea ka ge mmago lena ba re a ya kua mmaga a yang yena o moswere koko a mo godiša ga boima a le kae a le malapeng a batho malapeng a batho go ne dipolelo malapeng a batho ba ne le dipolelo tša gore ngwana bo bona wo koko a beng a fepa lena o be a dirang ka tšhelete a fepa lena sa fepe babo mokgekolo a ka no bane diphoso tša gage ne mara fela ge e le gore mokgekolo o ria tša go tswa tseleng ke kgopela le reke mpudi le hlapišeng mokgekolo
a hlweke a be gabotse koko o hlapela gore ge o e ya kua ditaoleng tša bona o se ke wa tswelela lebaka la gore o tswelele diphekong tša bona koko ke pelo ya gago pelo ya gago e ya baba ya baba ra ene pelo ya gago ge e baba thuwa mrwana ge dipheko di wa mola di re motswadi ya lena motho a le godišitšeng o na le bothata le lena tane ka ge e le gore re šetse re thoma go nagana gore no mane gore a re motho ola wa re loga gante a leloe o le godišitše le kgono le motlogetše ke motho mogolo o kwa bohloko ka pela ene ga e kwa bohloko o llela go batho ba barong ene batho ba barong ba llelang go bona ba mo capture a ke re ba mmona mohlako a sa ne ba ba ka mo thušang ba mo tšea ba mmea gausu ge ba mo tšea ba mmea gausu o thoma go tšhomana le bakgekolo ba e leng gore a ba right a ke re gore koko ualo tane bakgekolo ba le ba thoma go mo fa maele le go mo kgothatsa wa kwešiša then o thoma gore le nna e re ke etswe ke ye kae e re ke etswe ke ye kae e re ke etswe ke ye kae ga e tla le dilo tšela ka mo di a mo gobatša gobane ntwa ke tlo le botsang yona ba geshuši go na le pholo ye e nyakang setlhare bolwetši ba pelo ba dipalabalo gore motho a loke a be gabotse le o mogolo o lokiša ke polelo fela o ya ka gore na motho a mo thušang o na le botsebi ba go bolela le batho ba bagolo ge ba šetse ba le seemong seo sa gore ba gobaditše ke bana na ke botšišitšego se se kare ga koko o boneng ya go tšhoša go bile boima go yena gore a bolele wo wa gare wa ba jwang molwetši a re no mafelong ke no bona motho a hlame ke bolaile noga ga koko le a buti ka kua gore ke ile ka bolaya noga ga koko dinoga ge di tla ka lapeng koko di re bontšha gore dira di tsene ka gare ga motse ya re botša gore ka mo gare ga motse o go ne le mathata wa ikwešiša koko nto e leng gore gona koko nna ke ikweleng bana ba balela ka thekgo go wena koko ge ba dira diphoso se ka ba balela ge ba go roga koko modimo o tla go arabela ge go ne modiro ba bitše koko ba botše ka moka ene dilo tše di swantšeng o di dire jwale ka ge o le motho mogolo ka gae koko di dire bana ba ge ba dira phošo ba direla mmago bona o robetše go šetše wena ko wena o ka dulang fase koko wa thieletša dillo tša bona ka mantšu a mang ke no ba ke le botša gore le so le a hlokana ebile le a nyakana ebile go bohlokwa gore le swarane gore le kgone go lwa le sera go na le sera se se tseneletše lelapa le ene sera se kgona go franta ka moriti wa motho ene ge se beya moriti wa motho pele ge batho ba ya dikerekeng ba ya dingakeng go tswelela motho ola wa modimo motho o le godišitše bana o le godišitše sese ene go bontšha ro sese moprofeta koko mo gongwe ke nnete o le godišitše bona le kgonne o ria lenyalo le ba babedi la tima ngwaneng ka re le wena be e le maekarabelo wa gago moprofeta gore o botše ngwaneng o re ke a nyalo ge e le gore wo mma a mmotša wa ile ka ria lenyalo lena le bana ba motho magadi ngwana bo lena mong a se gona ke bona abuti a nyaka go bolela mona mo fela kopelwana le ya gone o kwagala ga botse koko ke fela le nna ke bolela le yena ke thata ba koko nako ngwe o mmoja o na le tlhaloganyo le gore ke ena o mogola a fetolo or a kgone gore o ka mmontša es ke tlhaloša gore a se ona magadi ao fela le ditlhaolo es ke tlhaloša gore ngwana o imile 9 months bona o imile 9 months a be a belega ngwana a seng ka mpotša a re kgopela o tle ka mo ngwaneno šo ka mo o tlo bona motlhološo gore gore o hlaoletse bana ke botša ditlogolo tšaka ke na le go tsona ka di re malome go nna a ke tsebe maga bona ke le malome ke itšalo ke le malome a bona nna ntho leng o e dira ka kwa gagage ga ntsebiše nna and a ke thoma ke re ke a botšiša e bang ka re jalo nna ke ntweng ke nyako tseba dilo ke nyako tseba dilo tše sa swantse gore ke di tsebe and jalo a go tla mathata ke nna swantse gape ko arabelang go jala ke ngwane o tlhokofetse o mepetse ka ngakong gore ya gore tutša motho a ke ditse gore di tsamaya bjang gore yang ka bane ka mosano ke ra ba re go na le ngwana wa lla gore yang gore a re tse dutse ka as le maloba a fona re o nyaka go tliša moya ka lapeng tutša motho ke ka se gore ka laboraro ore
ka mkibela ke ya go tlisha moya wa mmago le ena ka lapeng emapele o utlisha a utša kae kua ga gage a utlisha ka mo lapeng la mmago lena o ra ka mokgwa ga di mmago lena o boloketswe kae o boloketswe ka gae mo motseng a gage o tlhokofaletše kua ga mmangwane kwa wena and then mara a se bolokele kua a tla bolokelwa ka lapeng la gage and then jwale o tlisha moya jwang koko ka lapeng la mmago bana ba o utlisha jwang nke gore tlhalosetse ngiyemntwini ne umuntu wathi no unentoka kunesinyama ngakwakho ya nonginesinyama kwabhubhela abantu ngakwakho ngathi mntakadade wabhubhela ngakwami ya wathi bekumele abantu abakhe batheke imbuzi bazokugeza umziloya banigeze nani nithathe into kanileyo niyorhatsha ngakwakhe nithathe ini into enigeze ngayo leyo mapele koko ba reka pudi ba tlo hlatswa lapa la gago ge ba fetša whatever ye ba hlapileng ka yona ba itša ba go e tšhela ka lapeng la ole lame la kwami ba tla ba hlapetše kae asithi ngababiza ne ngathi wena Philemon ngubani ngomkhulu batsho iye emntwini ayokufakaza bonyana kukosa nitheke imbuzi lena wathi ye yangena nendreso koko kinya ko ukwishisha eng bana ba ba swantse ba reke pudi ba tle ba hlatswe lapa la gago ka gore mma go bona o tlhokofaletse ka go lona and then ge ba fetša go hlapa dilo tse ba hlapileng ka tsona ba tšholele kae ka jarateng ya gago yabo ya bona koko a re kwane ntwe le bolelang a e kgonagale ge motho a hlapa senyama re ka se re a bua tšee senyama a se tliše ka gae lalelake ene koko ge mma go bana ba tlhokofalela ka lapeng la gago ga e ya mmušareng a la molaelela ba tša se ka mkhupirege gobena wa pupa ne samthatha samsema wathatha msana lo sathi simtshela kubona nina ubhubhile sathi safuna iveni bona somlayishe ebusuku simse sokulala kwakhe ekseni iyechi mthathe walethi yechi alright go lokile walethi yechi yamthatha salisa-ke and then lena jwale ka batho ba bagolo le dirileng go laela mmago bana ba ki gore simtshele bona sela ye mochara ka sai wakhe alright koko sirong lapha a ke tsena ga nnyane gona mo ngwana o mmoloketse kae wa o usekhaya ga gago wa ile sa mo iše ga mmage a ke re ngwana o ne ga gabo unento kanjalo ka nako e ba yeng ba moporofeta ba etla ka dilobola tšeo ba tlile ka ga gago ke ga mang ga gago koko kwamsisa koko wa tseba o motho o mogolo mara o tletse ka diphošo ene diphošo tše e leng gore di tseba ke mang le mang gore ke diphošo bana baki o godišitše mmago bona o dirile ntwe botse o godišitše bana baki ke ntwe botse mara bana ba se ba gago ene e seng bana ba gago go ne dilo tše ke e leng gore di a gapeletšega gore di swantše di ye lapeng la mmago bona e seng lapeng la gago alright gonjale o kgonne go tseba gore mmago bana ba swantše a bolokelwe ga gage mara ngwana oki ga a tlhokofala o mmolokela ka kamoreng ka lapeng la gago wa o sa moiši kua ga bongwano zange sicabange mara ka lehu la mmago bona o qabangile makoko maobane ba ka se moiši because ba le bona ba nyake lapa la mmago bona moporofeta le bona ke a ba sola abafuni vele bathe nangiseza lapha ya abanyaki nangiseza lapha ya ngizokubulawa a re monyake ka kwa a ko go botse gore e tlile jwang a se ka fo e tsena ka gore re tse a re monyake ka gageso mama ko na le 19 years a tlhokofetse o ka se fo thoma go hlaba pudi be ka go feta nako go founela ke re gane mokgekolo gore a jwang a re sepela ka mo ba re botsa ka wena wa thoma gore nna ke ile mothong a botse nna o botsa ba botsago
a re nna ke Bengiza kutshela njani nto wona ungithuka. sakhuluma Awungithuka msi. a mpotse Ee. ke kwa ka batho setse ba mpotse rena o tlhabile pudi pele ga monyako ka ga gare lapa la gage a e tlhabela mo go robetse go mma mara setse nna ke mmotsa ke mo face ke re bogakolo ke kwa bohloko re felela ke tšhelete ka gare a lapa la gešo mo ke sepela go tswa wena mo re yang go tswa wena mo re lla go tswa wena gane ke eng bothata ba ka mangelo ya ka gare a lapa la gešo alright ngwana o imile tate morena ka ba le toro ke robetse bošego ba mpotsa ka mpa a buta ka ra etse le na ke etse mpa ya ngwanyane ke thomelo e tseba ke lwalela ke ngwana go founa a o so mongwe a re le reng le sa thuši kganyi ka ngwana gaga a mo lwalela mokgekola reng ka se tšee malwetse a babedi ngwanyane o imile a re o imile nako e ngwana o hlokofaletše ka gara mpa o sepetlela o etse already treatment a gage a fihla ka sepetlela ba re ngwana o hlokofetse sepetlela ba re botšiša ka gae gore re montšhe ore o tlotla re go fa matšatšinyana o boena mokgekola re awa a boe ka gae maybe re tlaya masantšoneng o tlo ya arabela le ena molwetse le kane la mmotšiša nna ke ekwele ka molwetse le ka tata ngwana molwetse mokgekolo itše a dutše le mpa ya ngwana a hlokofetšego a re thomo o bolela setse ke motšera sa hlwa a bona mahlong wa tšwa polela gore papa go ngwane o tše a sepela le yena wa tšwa tše di tšwago a re mokgekolo a e sa lokolle ngwane a e sepetlela a belege ngwaneo ka gore ba itše already o hlokofetse ba itše ba go founele gore re kane ra montšha ngwana ore maybe o tlatla re go fa 4 days gore o yo tenagantšhiše ngwannyane ese gore go reagalaga gore le so mokgekolo a re tla ka gae papa go ngwana a morela re nna ke feletše ke elwa ke founela mokgekolo ke re fa mokgekolo e founu ke mmotse gore kgane go reng o dutse le ngwana sa pheleng ka gara mpa wa o sa lokolle ngwane wa batho a ya o mmelege da o tša a fetša o mmelege ngwane o mmelegetše mankwene nna ke thomile tsebela tšatši leo gore ke miscarriage a ke sa tseba mpa ya right moroka ke gopela gore re rume and then re kgone go tsentšha balli ba le ba lapa la bobedi ba leng alright ke a leboga moporofeta 1 o swanetše go ria dilo o botse abuti le swanetše le ye ga bolena ene ka kua ga koko le tsweng ga botse le godišeditšwe ka kua a le nyallwe ka kua be le ile ka go godišiwa le swanetše koko a rie jwala a laele badimo ba ka mola gore bana ba le ke beng ke ba godiša ke ba iša ga bo bona ngwana wa sesi o swanetše go tla go tšeiwa ka ga koko a ye go phuthwa le batho ba gabo sesi o swanetše go tšwa faneng se sa gage a boele sefaneng sa mmage le ngwana wa gabo mongwe a tšwa a boele faneng sa mmage sesi o nyaka go alafiwa ngwana ga go nyaka go alafiwa go nyaka go kwaniwa ka kua gare ga lapa go nyakega bophelo ka gare ga lapa go nyaka go rene moya wa kgotso koko ntle le go senya nako dilo tše dingwe gore go be diphoso ke lebaka la gore o direla dilo tša bana benu ka bagadi ba gago mola e se bana ba ka kua kgati e go betha nnong ke lebaka la gore o ria dilo ka mola ene o tseba le tseba re le ria phoso ene koko wa go dula fase le boa buti la kwana ra kgona go ka le thuša a ke ne bothata ba re go thuša a ke ne bothata ba go thuša sesi mo gare molwetse o santse re mo thuša ka pela ke molwetse and then o e leng gore yana o ria llo tša go tswa tsileng mo di rene ditaelo ka kua re tla di bereka di tla bonana le yena ka re sesi a ka se no ba jwa swakere then ge e le gore ke bolwetse ba tlhago di-doctor tša sekgowa di tla bonana le yena rena re tlošetse re di bonang tše dimpe akere then ka gae go kwaneng akere ke nagana gore e ya wela maobane lapa le re swantse re le bereke ge e le gore koko wa dumela ka la gage re ka le bereka le lapa le e leng gore ke la boabuti le bohlokwa le santse re le bereke la gabo bana ba la gabo ba le go fa koko akere ene le die bua la le kgopele badimo tshwarelo ya dintwa tše di bileng gona ka moka mara zo be sa tshwarelega
sorry zobe sa tshwareleka koko go swarela bana ba dikgopi o le mokgekolo go ka se go thuše diphošo tše dintšhi di diregile mo matlhong a gago ene e le wena o swanetseng o bontšhe bana ba diphošo go era gore tlhakatlhakano e ntšhi mo go lena e hlotse ko wena ka gore go o le motho o mogolo dilo ga o di dumelele gore di diragale o di bona gore ke diphošo wa di thiba a kere mara ge o di dumelela gore di sepele wena o le motho o mogolo ko wena o rwalang maikarabelo a tsona ka moka ka baka la gore bana ba hloka motho o mogolo gore a ba hlahle then ge motho o mogolo a ba tlogela go ra gore o kwana le tsona a kere so gonjwale wo mogolo gore o ka swarela bana ba dikgopi wa ba tla tlhokofala o swaretse bana ba dikgopi a kere gonjwale ge o sa nyake go berekišana le bona ga botse le tlo kgona jwang go tla go tšea moya wa mmago bana ba ka mokgo ba go laeletseng ka gona le o išekua ka gore e hloka gore o kwane le bona le boledišane le berekišaneng gore ngwana wa wo a tla tswe ka mola ka moreng and then a išiwe kua tue fontaine a ye go robala le kokwage e hloka gore wena o swantse o berekišana le bona ga botse mara jwale ge o re e tla swarelega a re kuše gore na o ra jwang ba tshwanjala sejo koko o motho o mogolo ba ke bana ba ene le bona le bantwana mti bakhulumile ba ithandra ene le bona ba swanetse ba tsebe gore a o thaka a bona ge ba itla mo go wena le ge o ne le diphošo ba swantse ba tle ga botse ka baka la gore ga go ne motho wo a ka bang rommo ngwaneng ge wena go njwale o ka tekry-a o elwa lekoko re tlo sola wena ka baka la gore o ka se le mogekolo e se taka gago mara ge go e ba le diphošo re sola o mogolo ka re di diragala a di bona a kere so le hlomphe mogekolo ba ka no ba le botsa gore o a loya ene le ge e le gore ke moloi ka nnete ke koko a lena jwale le nyaka go mo fama ene le sa mo hloka mogekolo mo tseleng ya lena ya bophelo go ne dilo tše dingwe le rata le sa rate le hloka gore di bereke ge kore sontse le kopane ene le di bereke ene le seke la tswa ka mo lapeng la mogekoloki le sa tswe ga botse le swantse le molaeleng ga botse mo le tlhokang gore le moleboge mo le tlhokang gore le mosoleng le seke la mo apesa ka diphošo fela mo o ka reng ga seng ka e ba motho wa go dia tša nnete mo maphelong a lena re lebogile re tla lekana ka mola reception ka mola re atla tše dingwe re tlo di feleletša ka mola o fa mmino o ratang motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ankele mosondi mankgakganyane nna ka lebitso ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusha mena re a leboga moroka šibawe balli ba lapa la bobedi eno ba dumediša o ba amogele semmušo ke moka re nape re namele ka bokgeleke prof ya a ke go leboge malome ka kapa le kae ba gešo re gona magagešo ntle le go se senye nako re a le amogela malome ka kapa eno ba botša melao e la kgašo ba nape ba tsene ditabeng ke ba ga mang ke ba ga phala ba tamelanyana tšhwanyana ke ba ga phala aga bana bešo difounu di beng silente re pentse re di aphošo ga re bitse maina a dikereke mo moyeng le a dingaka kere ge e ka ba o ile wa ya kerekeng wa diagalang eno ba ora wa ka ya kerekeng tsoko moporofeta tsoko ngaka tsoko moagišana a rena jwale le jwale and then re kgopela gore ka mogole ka kgonang le boleleng nnete jwale ka batho ba ba hwang le boleleng nnete le beng tafoleng e ka be le bohloko e ka be e jiša dihlong e ka be e le jwang re inyaka mo e phela gore le kgoneng go kry-a thušo ye e leng gore e le kana kere ya ba tla tetsebiša ntše re bolela a riele jarine ke dumediša ntate moremi le ntate ka kapa le bašomiši mmogo ba lena ke dumediša le batheletši ba motse radio station nna leina la ka ke nna mmakoma ke tswa lefasena tafolkopo tobea theoša tša tafolkopo di tla di theoga thaba di tla ka motateng bari ke ngwaletše mo dipitseng tše kgolo ka ga ke bona lapa la gešo le sokola
because lapa la gešo a lena boroko ka gae a gona boroko gore ke šale ke ngwalela mo dipitseng tše kgolo re tshwenya ke mafele and mafele a gona a tletše ka mongakong sa re ra leka go a bolaya a fokotšega a sa tla sa ba gona so gonjwale a gona a tletše ka mongakong le ditšhita dingaka le tšona di tletše ka mongakong a re sa kgona le go robala di sepela mo mabotong a re robala a re sa tima le mabone because re a beifa dino ke tima mo mabotong and then le magotlo le ona a gona re lekile a bolaya a sa nka hwa a no hwa a boa so ka ga ke ngwaletse mo dipitseng tše kgolo ke a bona gore bophelo ba gae a gona tšwele pele boyeme ke gore a gona ntelokang a gona manyalo a re bereke a gona ntelokang dijo a di jule ka molapeng di no fela awa and then se sengwe le gona gape ka mogae re tshwenya ke dinoga re lekile o di bolaya empa awa a di fokotšege so re tšera ya tsoko le gona ba re botša gore go na le noga ye kgolo na mara a sa nka ra e bona re no kwa ba re gona so le nna bophelo ba ka a bo sepele gabotse go na le selo se se ntshwenyang se nrobalang se nyakang digwara so ke sona se se ntleišang bošego kore a ke robale so selo seo se tla mo go nna nako nyengwe a ke se bona mo ditorong se ntlela ka seswantšho sa monna nako ye nngwe se ntlela ka sebopego sa phofolo mare phofolo ya ntsena ke e bona e le tšhweni because tšatši le leng ke sa le ka re ke robetse ke na ke nnoši ka moreng sa tla mo dikobong ka gore go na le nto e kenang mo dikobong mare ka tsoga ka lebelela ka go tse go sena selo ka thoma ka robala gape ka swara ke segateledi but a sanka ka bona selo so fruga ke tsoga ke kolobile and then ke kwa bohloko mmela ka bohloko le popelo ya ka ya baba e fele ina le go fele ka re go na le sose se tosang but a ke tsebe gore ke eng le theka la ka lona le bohloko ke a bajwa a go sana nto ke iriang because a ke tsoga mentle frugo ke tsoga ke mmele wa ka o le lamo o lapile go no phela ke robetse and then ka molapeng la gae a gona bophelo ra sokola a gona nto e lokang na re kgopela thušo ka gare ke ngwaletše mo dipetseng tše kgolo ke bone gore a gona selo se se lokang ka magare ga lapa la gešo koka moya ngwana gešo boela fase moya o tla le tsona gabotse o ke mokgekolo mmago mo fele kopelwana mmago rena ke morwedi ya lena o la kere makoma ka kua lapeng ka kua ba re gone noga wa e tseba ke a e tseba le ge ile gore a kere ga re e bone yona ba ile ba bolela ba re gona wala ke re go tlhoka sona sa gore o katane gore e tswe o tlo intšha kang go itekeletša nna ke etša ke itšana that's why balo bana ebile šiba ka ga ba re aowa rena bjale re tetlatlhela kwa pitšeng tše kgolo bjalo nna ke re a ke tse gore ke eng ke re dirang ke a dumela ke na bothata ke a ke tsebe selo a kere ka re maatla ga ke na wa gore ke thuše bana ba baka ke baka go ka moka ba ke baka o belege ditshwanyana mma gore bile a di a felela di a shota o shota ka dikgomo kuku o no go itla dithokolosi bjale dikgomo ga di itle di aga thobela ka pitseng tše kgolo ke dumediša ntate ka kapa le ntate moremi nna lena la ka ke nna mmatseleng phala ke tswa fase lata flokopo ke tlile mo le nna ka lona lapa lešo lapa lešo awa le kuša bohloko ka gore ra hlaka ba le batho ba re hlweile a rate ke motho ya re sepela mo tseleng ba re lebelela ba le lebelela nna bana ba ka ba mmakatša matšatši a dithuto tša bona le difase a ke tsere ba ria keng a di sa kgatlha go tšale mathomong le nna ka kogaka ke tshwenya ke dinoga le dikatse di fotla bošego di folla a ke botša mokgalaju ke re katse wa ekwa le gore katse ke a tshadi di folla le kwa jwang gore ke a tshadi ka gore le ba le robekelela ka ntle ke ena o gore ke a tshadi ke katse a tshadi ke mmotši ke re
ka tsa tshadi ka fotla moraga go etlela na go kgonega fora wa ke ka tsa tshadi ke mogala ba gago alright dinoga ja tla ra di bolaya ke na le bana ba khwe ke moka le tsona ra mmotsa o for ke dinoga le tsona di latile magotlo di tloja magotlo ke di ra di bona ke di fotimelela nako ngwe ke fona mehlala e fitila ke tsere ya kae le boroko matšetšana e be ke sena bo ka masenkeng o fela go namela silwa ke tsere keng na jwa lenkane ba ra go ne manyalo mara wena o re mogala baka ao manyalo ona gona nna ke tsebe ke re ba philo tšea babeya bo filo tšea babeya ga je di rena nko tlhobole masko gore o tlo kgone go re fa ditaba mo tlhobola masko tlhobola aga tsena ditabeng re kwa thobela le kae re gona ra lena bolela mongwane ba mutse la leina la ga botse ke gopelo ba tlhoka ina wa thoma ke tlhoka ina a re sa ife nako ra re wena jaga gore tla di bolela ka ko le ka ko a re go bolela selo ka mo re nyaka batho ba ba tsebišang gore ke bomang a re ne bo tlhoka ina mo bife o ka ntšha tša gago ditaba yema alright ke kwele ditaba ka ko di feletše wa ja felela a re mmako a di felele se seng gape se se ntshwenyang ka kwa gae ke ngwago mongwe a ke sa gopola re ke 20 mang ka re ke 2015 ngwane mongwe wa gae wa mafelelo a na le lesea le filo timela le godimo ga mpete le gonjwa ra tlabega a re tsebe le kae lesea o reng lesea le timetše godimo ga mpete mmago lona tlhatswa ka ntle la mang la ngwana gae o mongwe wa mafelelo mosegare mosegare okay le timetše go ne mang ka mo gae no go na le abutaka go na le lona le yena mmagongwane go na le ausi wa ka la dirang ge le fetša go timela lesea le a re sepetse re nyakile a sanka ra hwetša thušo ka gore lona tšatši leo re tšira hwetša kwa gae go kitima maphodisa go tletše mphakati ba rena ra tsa gore ngwana o kae nna mara re tsebe gore ngwana o kae mapele o a geno o ka re batho ba ba tlo boa ka labobedi batho ba taba tša bona ke tšintšhene ke tša nnete motho a timeletšeng ke ngwana o kae o gona mara a julo gae o jula ga gage taba ngwana e fedile ka goreng re filo e tlogela ka gore rena re bone gore a gona nte le lekgono le a letse bore ngwana o kae wa phela o hlokofetse go diagalang a re tsebe nna ke tesa ke nyaka thušo ema re kgopela ye re tle re e botse ke mmago lesea a ba boela bobedi gape ngwana a ka se ne o timelela godimo ga mpete tafolokop ngwana o ra re motho le ge ba re wa utswa a ka no tsena ka mogae a utswa ngwana a bona re tšira fo makala le ngwaneo a re le gonjwala a re tsebe alright koko ge e le gore ngwana o utswitswe go be go ne mehlala ya go bontšha gore go ne le motho a tseneng ka mola ka moreng aowa mehlala beso gona alright ngwana o utswitswe ba thubile kae aowa a go ne mo ba mo go thubile pšhatlegileng alright a go ne mehlala a go ne mo go pšhatlegileng go ra re lena le lebaka mogae le a tseba aowa koko kgonagale re tsebela kae a bona ba tseba koko le ra re gone jwale ge e le gore motho o tsene o utswitse ngwana ka morago ga ngwane o go bile le bana ba ba kae ka gae ba ena mmago ngwana aowa o bana ba le bane wae ba sa utswi ba bang ba ka kua ga gago mola wa ga motsola o ile wa utswetswa abo se ke ke utswetswa nna a e buela bobedi a batlela bobedi fela le bueng le titukišitše ka gore re a tseba gore ge le tloga mo weekende le ya go dula fase la bolela ge ba bua mo kala bobedi maobane re tlo kwa story se sengwe fela a re ba tlogele ka mantšo a nna go ba bue rena mathata ke a lena le tlile go rena le nyaka thušo ene go thušo ye nngwe le nngwe ye le nyakang
rena re tlo le thuša ge lena le bolela nnete ande ge batho ba fitlhile gae ba bolela re ba bona ka pela kudu le go ba kwa re a ba Le go ba kwa, gore ba boletse gape ba sola tše di boletsweng ba nyaka tše mpsa mara ke tshepa mmakoma ya mmakoma o tlo re fa tšona di fiša a lejarini wa gapeletšega gore yena ga a fitlha gae ka ga re o nyaka thušo a re ne bothata ba go thuša yena fela go bohlokwa gore le tsebe gore lesea le ile kae she mohlokaina o raete mara no hlokaina o ne tšhelete ya go ya ka ntompedi ya o ne tšhelete ya go patela ngaka batswadi moroka batho ba bane mathata a mantšhena a ma-serious o kwele gore gape taba ya ngwana ke yona taba a mathomo ebe ba swantse ba e revo mara ba no thomile ka mafene ba thomile ka magotlo dilo tša go hloka mogolo gape tšewe ke dilo tše e leng gore di tlwaelegile le go sa o ka no romela batho kua ba ga shataelo kua ya di bolaya ka moka tše marata ba šia ngwana e tswelela šetšiwa le go bolelwa taba ya magotlo le mafele ene go ra gore ntle le ye ya ngwana go timela go ne ditaba mo go ne ditaba le jarinong go no di oketša gannyane tše ding ke eng tše di leng gore nna tše ding ke di lebetse ae koko tše ding tše di go tshwenyang ke eng awa e no ba gona ka mokgwa ge re sa kry-e boroko ka molalapeng le bjalo ba dula ba lla bjalo nna ke ra ke ne seng ka ba thušang ba lla ba ntelela go na ntho eng ka ba thušang ka yone bjalo a ke tsebe nne koko mo nna ke tlile o dula setulo se go kwa mathata ge ke tloga mo ke ya gae ka ya go nyakišiša taba mathata a lena gore nka le thuša jwang ke motho o mongwe wa go hloka nako dilo tše dingwe ge le ka re le tlo di bolela tšatši le lengwe o tlo kry-a ka tšatši leo mo gongwe re swere ke ya mang mabaka so ge le re file taba e sa le go bua le re kgona go tseba gore ge re fitlha gae re a dula re dirang ge re plana re tseba gore mmereko wa rena ko mo kakang so ka malalapeng la gago koko bana ba ba kwana ba a ba kwane ka re ene ye wa timiletseng ke ngwana šola o dutse kwa o latofatša mang mo goba o re o latela mang o latofatša mang o sola mang mabapi le tabeng ya timelo ya ngwana wa gage mo goba aowa mo timeleng ya ngwana gona a se ka re botša selo salane o humola yena a lla ka mello ya gage ngwana o timetše ngwaga mang jo le sa o tseba 2015 10 years ne ya 10 years papa go ngwana o ne o reng ile a ba tlhagaraga ka gore a ke re bua le rena a re tse gore ngwana o tšere keng re sepela le bona bao ba beng ba belege yena ngwanewe re sepela a re a hwetša thušo tabe a gona molato re tla le thuša kere ke wa tsa ke tšhaba re buše taba e leng gore maubane re tlo e buša wa kry-e le gore ditaba di feletše gona mo ka labobedi bana bešo leifo wa kere mo ge le theeleditše le ka mokgo le tsebang taba tša ga bolena ka gona di feleletše ke ra re se ke rata ra bua le boela 5 minutes mo re le boela 10 minutes mathata a bolena a feleletše goba go sanetše dingwe tše kotwana nako ya ka nna ga a felela a ke re le nna ke lebetse ditaba di gona jwale o di lebetse jwang o tseba gore di gona o tseba gore o tla aowa wene a kere magoko o naganang magoko mma ke nyako galemela polelo ya sesimo
ga re wola ke ena tshwantseng a di bolele ka re ke ena a di thomileng polelo ye ga se e botse and then a re nyake gore ge batho ba tlile moki go sa ditaba di šale le motho o motee ba re ke ene re nyaka gore ka moka ga lena le tsebang ditaba tša ga bolena le di boleleng a kere le se ka latela re ke ena a ileng kua pitšeng tše kgolo ke ena a di tsebang ga a bolele no ene wo ko monnyane mo go lena a kere ke monnyane jwale le ra gore ngwana ola ditaba tša ka ga bolena o di tseba go feta lena ye le nyaka thušo ba gešo bela thušo ke thušo efe le tlhokang ya gore ka molapeng go be le bophelo re be le khutšwa re roba le bošego ra sokola ra tla išega boroko wa bogona wa tseba re moroka a kere kwena be ke bolela le wena nako e ka moka ne re kgopela gore nke le tsebeng gore le nyakang mo pitšeng tše kgolo a kere mo rena re mmerekong ene monno o bereka thata go nwa le ke sho gore nke ba khuditše mara o kwele gore lena le etla atla a kere so re kgopela gore ge e ka ba le ya tseba a re le gapeletše gore le di boleleng di gona mara ge e ka ba le ya di tseba gore di gona a di tleng di duleng moo so ge o re o di lebetše go raya gore di gona nnete o di lebetše and then ge o šalele o tseba gore di gona go raya wa di lebala di gona ene ngwana o ko monnyane go raya gore lena le tseba tše ntšhi tše kgolo tša go feta tše ena a di tsebang mara di lebala le rena ekwa ba bagolo mare ya lebala tše ntšhi tšone di ria ke di mare re lebile wena o tseba ditaba bothata kore o ile o nyako ba hlokaina bale hlokaina mo re bereka ka camera a re ne hlokaina so ro bolela le wena jwa moroka re re se ke ra tshepiša motheeletše gore 100% gore ba tlo go boa re no re ge ba ka kwa ba se gona ba se ke ba rena jwa le ba le ba kae and then ge ba ka bona ba bona gape mara go bohlokwa gore batho ba tle ba tšwele gone a kere go ndwa le moki ge ngwana a timela ngwana o timetše gone le ba beng ba le gona ka gae ke no dumela gore mohlho mongwe ke bona ba ka tlhalosang taba tiragalo ye bokaone kudu ka gore ge re ka terase e dire jalo go tlo kosa gore re sa ya go dula fase le bona re ba botše dipotšišo but a re no re motheeletše o tla bona ka la bobedi ge ba le gona go ba se gona e tswalele a ke go leboge malome ka kapa ka mokibelo re o bina Tafolkopo ke ga Skhosana ga makgekolola ba ileng batla mo radiong alla le bana go bolelwa mathata ditšhweni dingenge dikolobe ya re bina kowe mkibe sontaga re ya go bina mohlotsi magagesho nna ke leboga kudu thekgo ya lena ke le leboga ka metlhale ka matšatši ke ya leboga malome ka kapa ke lebogele motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96